liberating us. Therefore, keep standing firm, and do not be subject again to the yoke of slavery which you were once removed. Amen. Ushuthi kunejobo usathana bophela ngalo abantu noma sebephulukile. Sesibulela gore go na le joko e Satane a go legang batho ka yona le ka Inkululeko sesinikiwe ngensindiso. Tukolo re fiwa ka philoso. Ngaye uKristu Jesu. Ka yena Kristu Jesu. Sakhululwa completely liberated. Neza basona sakhululeka ngokupheleleyo. Ra lukolwa ka tsela e felletseng. Atu abesethi kumbhali ke, do not be subject again to the yoke of slavery. Ningaphinde mboshelwe ejokweni lobuqila. Lesikahlola le go legwa jokong ya bokgoba. Hallelujah bazalwane. Amen. Kusho ukuthi umzalwane nqaba mzalwane ngokwakho ukuphila. Kamantswa mangore moena gana ka bophelo ba gago. Ukuze iBhayibheli malithi okhululiwe ungokhululiwe impela kube njalo nako yakhe impilo. Gore ge Bible e re ya lokolotseng ka nnete go be jalo ka ga lentswe Bible e bolela. Amen bazalwane. Amen. Ungathi ukhululekile ngomlomo kodwa ngaphakathi uyazi ukuthi kusakhona izinto ezikubophile. Sero lokolotse ka molomo mpa ka gare go na dilo tse di utlemme. Esingabonwa ngabazalwane. Tse sa bonweng ke baena. Mawufika phakathi kwabazalwane ufika njengami nje yabona ugqoka 3 piece nje yabona nje. Ha ufika ka baena o tsabyana ka yena o amana ka per 3 piece. Ngishaye kickboboza. Abethile ka kickboboza. Ungafunga ukuthi yonke into injengalesudu. Oka ikana hore ntwe ngwe le ya ka sudwe. Kanti ngiqinise kakhulu ngaphandle kanti ngaphakathi ungamabibi. Basalwane. Kuyezwakala bancane. Amen. So ungavumi uphinde ukuboshelwa ejokweni lobuqili. Yabona ijoko lobuqili ke bazalwane ilapho wakhululwa khona. Ijoko lobuqili uyalaza empilweni yakho. Angithi wonke umuntu wazi ukuthi uwebopheke kuphi. Lapho kusakhulunywa ngaleyo nto leyo ukuthi bazalwane uNkulunkulu usinikeza umqondo omusha. Uyazi uyakwazi ukukhululwa completely zisakhona kodwa izinto ezikubambile. Modimo o re fa kelelo entsha ro o lokolotswe go pelelela ifana go tsana tse di go tlemmeng. Uyazi kwenza kanjani? Wathi ba beyang Uvuma ukuthi inkosi ngisabambekile la. Na. Dumela gore mo sa tshwaregile mo bona mo sa tshwaregile. Nakho inkosi ngibambekile la. Baba siza mina la. Mo ke tshwaregile ntate. Baba ngilimele ubhoso baba siza mina kulo bhoso. Mo monwane ngomgolo nthuse. Baba nansi inkinga esakhona nansi inhliziyo ebuthaka. Nkosi siza lenhliziyo. Thusa pelo ye. Ukhululekile ungakakhululeki ngoba lokho kuletha inhliziyo lokho kuletha ukona kwakho ngokufisa kokukhululeka yikho ukukhulula wena. Ulukulutsile usoka ulukululwa ngobani se usihlisa gore wena ulukululwe. Bese ke lithi iBhayibheli bazalwane uma usukhululekile yima uqine stand firm. Ere Bible has to ulukulutswe ema utiye. Ungayi lena nalena. Usikaya kamolikamo. Hawu bazalwane. Jesus. Usathana ngathatha iadvantage ukuthi akumangalela athi hawu anwena usabambekile lapha uqhuzukile izo yima claim ivictory kaNkulunkulu noma ungakafiki kuyo. Satana skaitse amaitiko aure awubutsore marabyano mmo. Kuyaswakala bazalwane. Uma kuthiwa stand firm. How to ema utiye. Yima uqine. Ema utiye. Jesus. Stand firm and do not be subjected. Stand firm. Ema utiye. Akuyona into yayizolo. Hasintwa mabani. Into yanamhlanje. Ke ntwa ka tjena. Nakusasa. Likamuso. Mhlambe ungama namhlanje uphazamiseke ukusasa uyavuka uyama. Mhlobo ukayemela ka tjena go be dilo se di utsinyana. Don't be shaken. So watswa uyema ema. Ima isitha sifike sihlebe enhlizweni yakho sithi awufanelanga nokuliphatha igama. Sirake sifika seba pelong ya hao sira awatshwana le ubolela lebitso. Indebe zakho zingcolile.
sifile. Bounama tsa hao di silafetse. Angikusho iBhayibheli lithi akwazi ukuphuma amanzi ababayo namnandi emthonjeni owodwa. Akere Bible ra utse metsi a monate la botla. Akuwena lodwa unqaphela usibanibani just a minute ago. Aswena no re nqa go mamang. But you are claiming to be holy wena. Mpa wena o ipulela ya galalelang. Jesus. You are claiming to be umzalwane wena okade ukhuluma kanjena just a minute ago. Wena o ipitsa moyena wena no ntsubulela ka tsela ye mona motsana o Futhi fitile. lokho kungcono uma ukukhuluma umoya ngcwele nawe. Hapa se se botokwa ga go bua mo galala le wena. Uyazi makuzokhuluma umuntu nje. Wa tsa o tlo bua motho fela. Athi unabazalwane ke bayakhuluma kanje. Ai le ba yena kanti ba bolela ka tsela e. Abazalwane balesikhathi. Aro ba yena ba nako e. Ufisa ukuthi umhlaba avuleke umgqele. O la ka tse ka re le fatse le ka bulega le go boloke. Amen bazalwane. Amen. Yima. Emma. Be strong. Tia. Walk in confidence. Stand firm and don't be subjected. Okugcina. That's 5 minutes bazalwane. 5 minutes ya bofela. Hallelujah. Amen. Galatians chapter 5. Siyaxhuma verse 16 wakhona. Bagalata 5 re ya go 16. Hallelujah. Amen. But I say, walk habitually. Hey, igama lesilungu leli linzima kakhulu. Amen. Kilo. Hayi ngosindo mama uMamphalato othisha bafowethu. Umncamba shuma lesingisi kakhulu. But I say, walk habitually in the Holy Spirit. Seek Him and be responsive to His guidance. Angithi uyezwa manje sithiwane ke umzalwane kumele ahambe. Hayi ukuthi into ya once off. Kuthiwa akube impilo yakho yansuku zonke. Nkosi yami. Esibulela gore moyena a ska tsamaya ka jeno fela a ebe bophelo ba se. Ubuhamba ngomoya ongcwele. Go tsamaya ka mo galelelang. Umfuna, Ummatla. umlalele kakushona akakholela kukho. Umuthetsa tse a sibulelang wena. Yikho lokho kungcwelisa wena lokho. Ke se se hlwekisang wena seo. Akukhona ukwenza kwakho. A se go dira ga gago. Kodwa is walk habitually in the Holy Spirit. Seek Him and be responsive in His guidance. Umethi vuka manje uthandaza. Ga re tsoga na ka nako Uyasibona isilinge siza kuwe ngeke uzusimele. Hey. Ikwe go tlelang e o ka seemelane le yona. Vuka manje uthandaza. Tsoga ka nako e o rapele. Uthi kuwe ulalele usengutsheni uNkosi kubanda kangaka. O role ka mo dikoba gore a umdimo ba takana. Khona manje ngithi ngiyathandaza ngizothandaza ngithini. Ona ke ke rapela ke rapela ke reng. Uvuke uthi uyathandaza uyezwa. O tswe o rwa rapela utlwa. Uza ngathi uthi bala. O tlo ka re wa ituma fela. Kanti ukuvuka kwakho. Ati o tswa hao. Basolwana ukuvuka kwakho uconfirm ukuthi manje wena ulalela umoya futhi uholwa nguye futhi ufuna yena. Go tswa hao tiseletsa gore wena o utlwa moya. Bese lithi iBhayibheli yena uyasibubulela in our behalf. Ere Bible yena wa re bubulela. Asikhulekela nalokho ongekuphinyiselwa ngomlomo. Mighty God. Nalapho kuphela khona amazwi. Imomantwe afelante. Aqhubeke yena. Atswele pili yena. Jesus. Kodwa ufuna ukuhlanganyela nawe. Mpa o batla o kopanela le wena. Ukuze kunqobe impilo kaJehova emzimbeni wakho. Gore o fenye ntwa ya morena bophelong ba hao. Angithi sikhuluma ngomzimba. A ke re bua ka mmele. Lapho kulwa khona izimpi ezimbili. Mo go na le ntwa tse pedi. Okunomthetho wesono nomthetho kaNkulunkulu. Mo ile molao wa sebele molao wa modimo. Nomdonsiswano ngaphakathi. Ke kgaogano ka Ongabonwa umuntu. Esa bonweng ke motho. Hallelujah. Amen. And then you will certainly not carry out the desire. Nizwele lo? Amen. Sithela
phuma khona lithi iBhayibheli desire and appetites. re itse mo re tswang mo teng ditakatso le takatso Nizwele kanjani sifunda khona? le utlile mo re balang teng Lithi umthetho wenyama, a desire and appetites. e re molao wa nama. Jesus. Manje bese kuthiwa ke ukunqoba uNkulunkulu akanqoba isono unqoba lento unqoba imbewu. Modimo ga a fenye sebe o fenya peu. Ngamanye amazwi akalindi uNkulunkulu ukuze umuntu aphuze utshwala ufuna unqoba iappetite yotshwala ukuze umuntu ayeke utshwala. Modimo ga a lete gore motho a lo beala o fetsa takatso ya jwala gore motho a tlwele Yingakho jwala. noma umuntu hayi bazalwane yingakho umuntu noma engafika isidakwa ahlale lapha ungakwazi nokumbekezelela yini ukutshwala ehleze eduze kwakho. Gore ya le ga ka fitla motho As long as efika usuku nosuku o sa khotlele le go moemala ha fela a fitla tsatsi ka tsatsi ufuka kwi consultation room kadokotela o fitla publishing ya dipolelo ya doctor. afika udokotela amhlaba umjovo Doctor fitla mhlabe le mao aphume futhi esayilonto eyiyo ngithi bazalwane a tswa salisale so kanti umjovo usuku isystem athi le mao le mo mmereko athi yena ngicabanga ngithulele kanti isystem kanti umuntu uyasebenza ku system yena na urobetse kanti sikhalo sibhizi ya bereka kudlule isonto kudlula amasonto amabili abone ingudi lokhu ijuluka lapha na efridgini ingekho into ethi akayithathe go fete beke go ya go betentse pedi a bone fela sekwenzeka ummangaliso go diragala mohlolo. bazalwane Jesus. akuthine siyekisa abantu izinto Asiri na tlwedisang batho di futhi yekelani ukuzama ukuyekela izinto hape tlwela go leka o tlwela dilo vumani oyekisayo aniyekise dumelang ya tlwedisang a le tlwedise. Jesus. nake nambona umuntu esinda consultation room kadokotela o la bona motho a phologa mo phapushing ya doctor into ophuma nayo nje uphuma ne-script kuthiwa ke usothola lo muthi ke no ukuthi ngiqhubeke usoqhubeka ekhaya ngithi se o tswang le sona uphuma lapha ekhwehlela nezozalana taelo o tsama o reka alo skhatsi nalomhlanje namkhuhlane usambambeni o tswa mola le mqobano sa mtshwe even spiritual kukanjalo bafowethu le moeng go ka tsela eo ba yena vumela i-injection kamoya dumela le maoa igarantiwe lento igarantiwe ezulwini e tiiseditswe ntho e tiiseditswe le godimong walk habitually in the Holy Spirit and seek Him and be responsive to His guidance. Then, no one then. Then, ngamanye amazwi thatha nakho. ka mantswe a mantsi a se Phuza lapha. enwa mo Then uzophila. go rialo o tlo phela. Period. Jesus. Uma wenza njalo, then you will certainly not carry out the desire of a sinful nature, which responds impulsively. Jesus. Niyakhumbula into engisho bazalwane mangiqala ukukhuluma ngathi uNkulunkulu ufuna ukusebenza ngisho subconscious yakho. O tseba se Uma ba buletseng uma kukhulunywa ngokunikezwa ingqondo yakho entsha ha o bua ka o fua kelello e ntjha nokuqulwa kwesimo somqondo wakho ube sidalwa esisha. le o fetolwa ga seemo sa mogopolo wa gago se be se sešwa. I said ngikhuluma nabazalwane ngathi bazalwane it's a process. O re ga bua le baena o re ke tsela Uma sekusetshenzwa na umsebenzi bazalwane. ha se go dirwa tiro ke e baena Nalizwa lithini iBhayibheli? la utlwa baebele reng Akekho umuntu o responda, akekho umuntu ovumela isono consciously nje a decide yabona. a gona motho ya ikemisetsang go dumela se Imvelo yesona ikuvumela ukuthi uresponde impulsively. tlhago ya sebe e bolela gore a dumela gore go tse di fetileng Uyazi uyithola usuhlezi nengodo. o iphitlhela o tse o dutile le botlolo Ufika kanjani lapho? Bengomile vele ngoma. ba re o fitlhile bja moa ne ke diorilwe ka tsela eo Sikhuluma ngalokho kululana ngithi. re bua ka tse di bonolo. Jesus. Ake uyazi abantu abaningi abayithola besejokweni lesono.
batho ba bantsi ba iphitlhelang ka tlasa joko ya sebe. Angithi impulse, niyazi ukuthi impulse bazalwane yini impulse? Ukuresponda awucabanga ngisho ucabanga. Angithi wakwathi omunye umzalwane Mwena muselare ungacabanga ukuthi sibhekile. o ka nagana gore lebeletse. Kodwa lento ethi lulisandla Mpa ntho e reng uvula umnyango. o tlola letsa o pulele mati o le goge. Akukho process lapho i-communication communicate ukuthi uyabona ke lapho phambi kwakho umnyango uvula kanje lento seya recordwa ihlezi lapha uresponda. It's a psycho, but it's psychometry. It's a psycho body response without thinking. Huh? Amen. Kanjalo nesono kukanjalo bafowethu. Amen basalwane. Uthola ukuthi hawu puto uphakathi. Hallelujah. Amen. So lento bazalwane idinga ukuthi umuntu azinikele. Hallelujah. Amen. The desire of a sinful nature which responds impulsively without the regard for God and his precepts. Kusho ngamanye amazwi into ekwazi noma ngithi umuntu okwazi ukungenelela enza umuntu athi pause for a second kuma impulse nature of human beings is the Holy Spirit. Yengakho umonye uJesu athi ningahambi ningenze lutho engakafiki. Ningenze lutho bafowethu. Ngoba nizogcina nenza ngani ngokuqabana ngengqondo nibe naturally. Le tlabe le se dira ka tlhaloganyo le le nameng. But lento ukuthi angithi uyabona makuthiwa his precepts makhuluma ngama precepts sekhuluma ngezwi la kuNkulunkulu eliguide impilo yethu esebenzisana nomoya engcwele. Most go bulela ka lentswe la modimo le le guide bophelo ba rona le dirisana le mo galelela. Ukufinyelela lapha lithi iBhayibheli kuhlukanisa amathambo nomkanje. Go fitlhe mo e bolelang gore le kgaogantsha marapo le mesifa. Umoya nomphefumulo. Moa le Izwi likaNkulunkulu lisebenza kulezo ndawo ezicashileyo ongaboni umuntu. lentswe la modimo dira dibakeng tseo tse sa bonweng ke mo. uNkulunkulu guidance lapho ulele usezulwini zokusuku. Modimo e le mohlahli mo robetseng re ga boshigo ntse uSathane angakwazi ngisho ukungena nangephupho. Satana sa tsebe o kena le ha ile ka toro. Jesus. Bazalwane. Amen. For in the sinful nature has its desires which is opposed to the spirit. Emvelweni yesono kunezinto ezilangazelela izinto ezimelene necebo kaNkulunkulu. Angithi uyalizwa lithi iBhayibheli alikhuluma alilindi izono. Likhuluma nje neappetite. Ibua fela ka takatso. I-desire imelene nomoya kaNkulunkulu. Takatso e emelane le moya wa modimo. And the desire of the spirit opposes the sin. Kusho ukuthi mambili ama desire niyazwa. Takatso dipedi. Kumele umzalwane abe ne desire of the spirit of God. Mwena tshwantse abe le takatso ya moya wa modimo. Angalaleli the desire of the sinful nature. Asimameli takatso ya sebe. Jesus. Khogano. Hallelujah. Amen. For these two, the sinful nature and the spirit are in a direct opposition for each other, continually in conflict, so that you as believers do not always do whatever good things you want to do. Jesus. Lezi zinto ziyadonsisana ngaphakathi. Dilo tse di a gogagogana ka gare. Imvelo yesono idonsele ukuthi ungenze intando kaNkulunkulu. Tlhago ya sebe e go gogela gore o se ka dira thato ya modimo. I-desire yesono idonsele endaweni yobumnyama ukuthi ungafike ekukhanyeni. Takatso ya sebe e gogela lefifing gore o se ka fitlha leseding. Sesiyaqeda bazalwane. Re a fetsa baena. Siqale nje amaGalatia. Amen bazalwane. Amen. But if you are guided and led by the Spirit, you are not subjected to the law.
Now, the practices of the sinful nature are clearly evidence. They are sexual immorality. Oh, Jesus. Now, look at what Paul does. Libella se Paul a se dirang. Akasafuni lokuhlawumbisela. Ha ba tlo ntori ka mo. Uthi mayikhuluma nge-desire, yini la khuluma ngayo? Ha bua ka takatso ke mo a buang ka yona. Bazalwane sisebenza nesitha. Esisebenza ngama-techniques bazalwane. Ukuthumbela abantu ejokeni labangeke baphume khona. Dira le sera se se bela ka di technique go gogela batho mo ba ka se kgoneng go tswa teng. Bengilalele khomotsa on Tuesday night bazalwane. Ne le mametse go motso ka la bobedi. Right now the whole country including America and abroad they are talking about Jonas. Kai ka pa kai America kai go bua ka Jonas. And Jonas is trending. Jonas wa trenda. Do you know what Jonas represents? Go tseba se Jonas e leng sona. He represents the sexual appetite, the sexual immoral appetite. E bulela ka moya wa ditakatso tsa thubalano. But look at what the enemy does. Libella se The enemy takes that kind of content and put into the space where it can be consumed by everyone. Even if we need to anqaba uthi hayi ngeke ngizobuka uJonas makwenze njani bangaka bazana sabo uJonas la nahleka la sengisaba ukuphamisa isandla bazalwane phela ngiye understand depression kuyo uthi kanti kwenze njani the whole country is vibrating kaJonas ungene ku social media uthi uJonas estradini abangani bakho uthi uJonas uthi kanti angithi ke manje sekwenze njani iappetite yaqala at that time the devil has activated he activated it. Even if awufuna ukuthi kube khona into at least ngicela ngingabona ukuthi yini lengaka yini lekhulumisa kangaka kukhuluma ama politicians kukhuluma bani uthi uyalela is Jonas this babulela ka yona tsela eo ka yona tsela nakho ngisala ngaphandle ngazi ukuthi uJonas wenzani o re nke sala ka ntle ke sa tsebise Jonas a sila tshwanetse ke tsene awuhaqa utswerwe even if you don't participate in it but now you have given into the appetite it might not germinate today but in due course be sure imbewu ye-appetite izoqhuma so ngamanye amazwi uma lithi iBhayibheli guard your heart with all diligence so ungavumi noma ngabe ithenda kangakanani I'm in contention of the law and the law of God, the law of the word and the law of the sinful nature. I'm aware. So uhamba with confidence of knowing the devices of the enemy. Ukwazi amaqhinga kaSathane. Ubone the whole country nyakazi awazinakwazi. Jonas wenzena okay sharp ngoJonas. Jonas because you know yourself. Awufuni nokumnikeza access encane. Bazalwane, asiqede. For if you are guided and led by the Spirit, you are not subjected to the law of the sin. Now, the practices of the sinful nature. We are going to go to nekhumbula besikhuluma ngama practice. When was it? Jesus. La besikhuluma khona we were reading
we're reading Matthew chapter 25. Nekhumbula bazalwane sikhuluma Nakhumbula bayena. the wise virgins and the foolish ones. Re bua ka makgarebe. Sengikhohliwe. Yingakho ngafuna abazalwane abangabhali phansi. Ka go sa batle bayena. Abaphatha amafoni bathi hayi siya highlight. Ba tshwere difounu ya highlight. Hayi. Likhona nakhona la. Le teng le mo. Sifuna ubhale phansi uhighlight. Re batla o ngole Si phansi. ignite i-appetite yokufundiswa. Re highlighta appetite ya o bala lentswe. Ubathini uhomotso partner sonto laphana ethi was it First Timothy chapter lapha likhuluma khona ukuthi langazelela ukufundiswa and be skillful in dividing the word of God and set your approved. Ayayay. Nabazalwane ibandla limele ukuthi londle umuntu wangaphakathi ngezwi nangomoya engcwele. Kuthewa itshwanetse gore di fepe motho wa ka hare. She goes and say bazalwane even your playlist in your car, let it provoke the spirit in you. Amen. Hey bazalwane. Amen. Ayayay. Asiqhubeke. Ngamanye amazwi, Kama ntswama. you must design your spiritual space. Tshwanetse o supe moga go. Sebaka sa hao sa Niyakhuleka ekhaya manila. le a rapela ko hae di. Ngosuku lokuthi niyakhuleka wena nabantwana bakho. Liyabapela le bana ba hao. Uma ngesikhathi sokuthi une-alarm lokuvuka Ha o na le alarm ya o tsoha. ukufunda izwi ukuthi uzofunda phawazi nawe. O bala lentswe ha o Kodwa tsebe. leli i-hour lami lokufunda izwi Ba ekihora ya. engizinqumele lona njengomzali. You setting up practices that are drawing you closer to God. Leli Yeah, ilona yami phone yami ine playlist engirevisayo every week ukuthi ngifake amaculo engwezwa ewuthinta umoya wami ukuze mangingena emotweni sengidrive ngemsebenzini ngiyi-bluetooth angidlali music. I'm activating my spirit instead of listening to say imashin ndaba uphakela umthakathi uhubha bani mhlakathe. tseo tsotlhe tseo go dirisa. Activate your spirit. Stay in the zone. Iba mo zone. Stay in the zone. Dula mo zoning. Uphazanyiswa nje ukuthi vele kumele siye emsebenzini phela sifike lapha. Muthi uyangena nje ungena eboardroom lapha staff room, ungena staff room. Ususha Nengoma oyihamayo because iyanyenyeza. Do you know the power of music bazalwane? The way it affects your subconscious. Uyazi ukuzwe uvule iYouTube lapha. Angithi uzwe kuthiwa kunemashin mash. Umuntu uyavula kuthiwa imashin mash masha thokoza lapha. Yonke umuntu ukhuluma ngemashin mash ukuthi uyathokoza usona uyavula uthi bese njani thokoza. Awuna ungizwe no taphakela umthakathi. Muthi yezwa zishaya ingoma. Hawu uphela kipina. Ithina ngoma abayithandayo. Khona abayithandayo bathi wengoma yavuma amazi kuba njani wengoma yavuma wengoma ngiyavuma shona ngoma uzothi ine spirit nyani uthi uhamba usuya drive emsebenzini ngikhuluma ngento eniyaziyo. Yes. Ube khona into ethi kuwena Obese re wena. ithini la ngoma ehlabelayo. Aw. Nawusuyaqala uyalalela. Iyasho manje ngaphakathi singaphakathi. Pina ya dume. Why are we not aware of how we are designed as human beings? Njengoba lisho iBhayibheli. Njengoba lisichazela kanje uNkulunkulu wasazi ukuthi sidalwe kanjani. Kunama vibrations that we get through sound systems that are speaking to the spiritual world. Why are we exposing ourselves in terms of using the gate system, being in charge of what comes in and goes out? Jesus. Now the practices of the sinful nature are clearly evident.
There are sexual immorality, impurity, sensuality, total irresponsibility, lack of self-control. Idolatry, sorcery, hostility, strife, jealous, fits of anger, disputes, dissension, faction, and other things that are like this. Zonke lezi ndawo lezi bazalwane into ubona lapho kunesona khona uchithe akukhuzwana igama lasethwaleni akhuzwana akakho khuzo omunye makuthiwa biyalena kuyilokho anything comes anything goes. Envy, drunkenness, rituous behavior, and other things like this. Amen, Bazalwa. Amen. And I warn you beforehand, just as I did previously, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Jesus. Uma kuthi utholakala kulezi zinto bazalwane, hayi kabani ufumana kadlonze lack of self-control, sexual immorality. Nawe uzohlala mfethu uhlale mfethu uhlala ubona uwabuka wonke ama-episodes wonke kaJonas. What are you hoping for? Izoqhuma le mbewu lo bhova ofidayo ngaphakathi le-enjoy iphukudla ngaphakathi izodla wena ngelinye ilanga. Amen. Silokhu sishone phansi siyaqhubeka. Anginankinga no 25 minutes na next week siyaqhubeka. Siyabonga bazalwane. Inkosi inkosi.